ئەمە ڕۆنی دەکەین شەهید ساغن تجاری نامرن. جنين جوان هبال بيريبان وهبال بيريتان بحرمت وبرهداري ببيرتين وبجنا خاط بربيلاني ناوان داد كوين هبال بقى هونتانين هبال بيريبان جنك تجيبو وكمان جنين جوان نتبلي بوبون الفرمان هذا وشاردا دوي قيامت هذا دوي شريدا باهوري وهذا مازن قد دا أباكرين وتبلينا رفين جري لابو وحيان هاجي جنين زدي جنين جوان دبي ويرا تبلي ناف رفين جري لادبين تبلي ناف شربان آزادية دبين ونهاجي لشنغالجي دينا بيجا شجيدان ام وي وكمينا كشخورت بينن هر كارو قبات ما حكمدنا آباكرين امسر ناوي شهيد بيريبان شنغالي ام كارو قبات خود دينا مشاندن اطايبت مندية كيما هيا ام تجاري شهيد سوا اجبير ناكن وهرچم ام خون وخيال اتوان دا ام بير بينن ام كارو قباتا شنغالدا دسر ناوي وان دينا آباكرين نربك يجي نهاجي وكا اجنك جوان وكا كمان اجنين جوان تايبتي جي ام بيجين وكا جنين جوان يمكن هم كارو قبات الدنا مشاندن دسر بيشو باوي ام كارو قبات خودنا مشاندن شهید بيريفان جي قيچكا جوان بو السيهش 2014 فرمانكا هوانا انسانتی پیورا نبو ایزدی تاییوا انسانتی نماوی روزه خرکرنا ملت ایزدی بو وکا قیچکا جوان ویجی هاو تحمل کر راست عمرکی کچک بو عمری وی 15 سال بون بس دلی وی مازن بو ویجی گوزه سلاحی راکم عیفا داکو خوشکد ما هاتین دست داعش عیفا خورتد ما هاتین سرجه کرن و هاتین خطفاندن معلوماتا کا ولاد پاریس بو الجویدا خو گرتن و جویدا نکاتن خو پرورده کرن و پرورده خودید و سلاح پرورده سلاحی دید و چو گوهی تیره ناکای فکری می هی از خوازم چم برای خوب بدم جوای قندیله جی از هی پرورده بهتر ببم یاس کاربم هی تولا عیفا داکو خوشکت خو هلیدم یکاتین دسته داعش ده ابدها قیچد ازدیا برای خدا جوایت آزاد البی تولو عیفا داکو خوشکت خو هتا روجا افروجی حوالت بيريفان شهادة واندن بيريفان رتفلي بوين بريز داري أمانجي بيرتينو باش ناقل بار التوينن شیرا ریاشان آدرسیمیه. دسال 1971 ده دناوچه سلطان آتشاوگی تدنی. جبل امکا بابی خواه پیشی لسلطان دجین. فشراجی لعلازیزه بچیدبن. گلناس پرورده اقویا سرکه لعلازیزه دبینه. جبل جیبون و خستک اقویا خوندنی دکبه ازمونا دبستان آمدکاریه. ده انجامه ده لیسه آنادولو یا علازیزه قزنج دکر. لعلازیزه ناکوپیه سنتی و علاوتیه گلک زیدنه. دجاکی وها ده هید تمن زاروکتیه ده سمپاتیا گلناس قراتاش لهمبر خطا شورشگر و دموکرات بپیش دکبه.
Di sala 1980 mehan de dema ku di cêzangeha İstanbulê li gerînên wê didomin. O ji nêz ve nasnameya xwe ya Kurdî tî nas bike û torê ji polîtikayê xweşaftinê yên dewleta Tirk bigire, berê xwe dide çiya. Suka tena firotin, nahaji libazara tena firotin, tena tecavüz girin, zarok jiber çağrı çeşin gazeteyi kışten, sarı, germe ve abi ve farinin, emici bilyar da bu tabi pek ekirler, tekoşina azadiye,